поздравляю детей с днем бракосочетания, с днем свадьбы. В первую очередь я желаю, конечно, здоровья, огромного-огромного, благополучия, счастья, любви. Не говорите друг другу грубых слов. Пусть в вашей жизни будет только удача, только любовь. Ваша жизнь – это корабль. И вы вступаете в эту жизнь на этом корабле. Я желаю, чтобы у вас было столько счастливого плавания вам, чтобы не было у вас шторма, была только тишь. Уважайте своих родителей. Я дарю вам подарок. Я хочу, чтобы этот подарок вы разменяли, покупая сотки. И не забыли пригласить меня. Пожалуйста, не забудьте, когда будете покупать сотки, пригласите меня. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, аплодисменты. Благополучие. Пожалуйста, поддержите Надю. Она так прекрасно поздравила. 1000 евро подарили, я так заметил. 1000 евро был, да? Машаллах.
Allah bu iki cahili bir yastıkta kocalsın. Doğumluyu kutlu etsin. Sağ olun, tatlı olun. Allah size de razı olsun. Geldik saydık. Это музыкальная композиция Улана Геремси, Бишкекте гора misafirler знаешь, как выбирать музыку. Одну хорошую, красивую музыку, пожалуйста, для вас. Buyurun bacılarım. Allah sizlerden razı olsun. Bugünkü bu Hasan Hüseyin'in nikah gecesine Allah'daki gözümüz aydın olsun. Emretine gözümüz aydın olsun. Bu iki Hasan ve Hüseyin de arası bir yastıkta golü olsunlar. Tamasa böylelerinin sırasında olsun. Günler böyle geçsin. Başka ne diyeyim bu iki cevana? Can sağlığı, uzun ömür. Aradaki hemen yastıkta bu zülfanın başında olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, var olun. Sağ olun, Uçakmışlar güzel uçaklar, ayrılsan ne oldu? Uçakmışlar güzel uçaklar, ayrılsan ne oldu? Anam bacı arkadaşlar, doğum gelirleri doldu. Anam bacı
her vakit toylara, düğünlere nasip etsin. Bir alkışlar Cemal, pожалуйста. За выдержку. Buyurun. Ömür yollarında ağardı dürkek, oğullar böyüsün hem cüt hem de tek. Yığışın başına dostum konağın, kardeş deyirəm, toy məclisi mübarək. Hamıca xoşbəxt olun, hoş geldin deyirəm əzizlər. Ailə qururlar, bizim əkizlər. Necə də yaraşıb hər ikisinə qızlar. Toyunuz mübarək olsun, ay körpə əkizlər. Mənim arzum qardaş balalarına, bacı qızına, Alfiyə xanıma uzun ömür, can sağlığı. İki oğlanları mən bəzədirəm qartala, göydə uçan qartala. Qızları ağ göyərsinlərə, göyərsin pişdiyin simvolüdür. Simbol mira. Qartallar da uzun ömür olur. Allah da ikisinə, iki ailəyə, qardaşımın evinə sevinç gətirən ailələrə uzun ömür, xoşbəxtlik arzu edirəm. Xoşbəxt olasın həmişə. Sağ olun Nəsibə bacıma. Bir alkışlar olsun böyle güzel güzel yazdığınız şiirler için. Allah razı olsun. Hediyesini de tapşırsın bir güzel müzika. Nəsibə bacı kimin en güzel sonunda oynayacaksın.
Vatanınız yaşıyor. Hoş gördük oğlum. Asansör bakıyorum. Atenaş istedi. Koydum. Olay Allah.
həmişə xoşbəxt eləsin, mehriban eləsin, can deyib, can etsinlər. 7 oğul istərəm, bir dənə qız gəlir. Çox, sağ olun. Bugünkü bu güzel toy akşamlar. Ellerdeki gözünüz aydın olsun, ömründeki gözünüz aydın olsun. Allah bu iki genci rahmet eylesin, çok yaşasınlar, oğlu bizde olsunlar. Hemşe böyle güzel sırfalar grafında, toy bayramlarda olsunlar. Sağ olun, var olun, herkese böyle güzel toy bayramlar matelemeye arzu ediyorum. Sağ olun.
edirəm ki, siz mənə söz verdiniz bugünkü məclisdə. Əziz hörmətli analar, bacılar, dostlar və qardaşlar, bu günləri Allah Taala'nın buyurmağı ilə Məhəmməd Peyğəmbərin, Allah Taala'nın əmri ilə Məhəmməd Peyğəmbərin buyurmağı ilə 4 sənə bu günləri gənc, cavan, sevgililer birbirine qovuşur. Allah onları xoşbəxt eləsinlər. Allah onların gələcəyini versinlər. Allah Taala'dan arzum odur ki, bu həyatda nə qədər onlar yaşayırlarsa, yaşayacaqlarsa, həyatda heç bir çətinliklərə üz olmasın. Həmişə onların yolu açıq olsun, yaxşı yaşasınlar. Əbastan qardaşımız, əvvəla budur, əlbəttə ki, hər bir valideynin, hər bir atanın, ananın böyük arzusudur ki, öz övladının toyun görmək, toyun keçirmək. Mən əlbəttə ki, Hümbət üzrə mənə burada reklamirovat edəyək biraz. Mən o Hümbətin arzusun, xahişi yerinə verin. Razqavur yoxdur. Həyatda hamıya, bütün burada əyləşən ana və bacılarımıza, atalarımıza, qardaşlarımıza arzu edirəm ki, hamı üçün, hamının evində, hamının nəzər deyirəm, həyatında belə şənliklər olsun. Hamı sevilsin, hamı gülsün. Mən arzu edirəm, mənim arzum budur. Çox sağ olun. Sürünya, dərdinə təqsir olmaz, dərdüzünü dilləndirir. Dərdinə təqsir olmaz, dərdüzünü dilləndirir. Bu gələn yar olaydı ya, yerdən ar olaydı ya. Bu gələn yar olaydı ya, yerdən ar olaydı. İkimiz bir köynəkdən, yaxası dar olaydı ya. İkimiz bir köynəkdən, yaxası dar olaydı. Ay sevirəm, bir mələyim, özgən yarım yox. Sevməməyi nərə olsan kimizi var gözəli, hüsnü əxlaqı gözəl, söhbəti şirin məzəli. Deyirəm ya qəbul eylə, və ya rəddi cavab etmədirəm. Vahidəm bəlkə yarım sənə laydı Nikolaevka'da 56 sene yaşadım. Şimdi de çekildim gittim 5 senedir Türkiye'deyim. Allah bana bugünü kısmet eləmişti. Ben geldim
doğdum. Bu iki tane çocuğumun, bu ikisinden küçük günlerini bile bilirim. Biraz sakin olma. Allah bunlara uzak ömür versin. Dolu dolu çocuk versin. Beni anası babası çocuk elinden bessin belki. Ya Rabbim sizin ömrünüz uzak olsun. Nasıl ki Türkiye uçak yedi, 6 saatte 60 saat size 60.000 yıl versin. Ya Rabbim onu istiyorum. Buyurun. Даже двумя. Очень приятно. Спасибо. Поздравьте родителей, молодых, всех здесь присутствующих, пожалуйста. Спасибо большое, что дали нам слово. Поздравляем в первую очередь родителей, которые на свет произвели таких ребят красивых, двойняшек. Поздравляем двойняшек с их днем свадьбы. Желаем им семейного счастья, благополучия. И стихами скажу. Желаю вам любви красивой, чтобы вы и ее из года в год, как драгоценность, сохранили от бурь и жизненных невзгод. Поздравляю вас с днем бракосочетания. Спасибо всем гостям, которые пришли поздравить молодых. А что скажешь по этому поводу вашей дочери? Они ведь тоже готовились? Ты же сказала, штрихи написала. Да, 2. Стихами я уже сказала молодым, могу повторить. Желаю вам любви красивой, чтобы вы ее из года в год, как драгоценность сохранили от бурь и жизненных невзгод. Любили своих родителей, почитали их, что они вас произвели на свет и в этот день вам сделали такой большой праздник. Поздравляю вас с днем бракосочетания, с днем свадьбы. Будьте счастливы, Будьте счастливы. как я сказала.
Спасибо, Светлана Викторовна. Пожалуйста, минуточку. И хочу, чтобы мои девчонки в моем кругу вместе со мной потанцевали. Ben de sizlerden karşı geliyorum. Bir sana söz verende kardeşinize, kardeşlerinize, babanıza, emirlerinize, hala uşaklarına, bu içeceğimize kalbinizden çıkan iki tane şiir söz. Buyurun. Sağ ol. Amresan kardeşim, gözün aydın olsun. Kardeşlerim gözün aydın olsun. Bacılarım, atam, annelerim, kohum galebe, hamımızın gözümüz aydın olsun. Amresan necə ki bugün iki oğlumun, iki taylarımın toy günüdür. Allah sana küt ömür versin kardeşim. Oğullarının ömrünü küt eylesin. Öyünün bereketini küt eylesin. Sağ olun. Askeri yoldaşım, Güngür'üm gel. Yeah.
toplanır. Allah bizi kesinize bir bereket versin. Gelin evlensin edin. Şevket, sen mi o da Kılavuz Gazbaşı? Yoksa Hasan kardeş mi diyor? Gitti pazara, erzin al telo, satma zengin al telo. Gitti pazara, erzin al telo, satma zengin al telo. Aman telo, telaca telo, gülüm telo, telaca telo. Aman telo, telaca telo, gülüm telo, telaca telo. Mat mahalle. Topçar da. Var topçu. Acaba. Vay. Kürt'ten olan bir tane gelinim var. Sevgili gelinim. Anladım. Namına. Şevket. Başına başlarım. İki uşaqlar Hasan Hüseyin'in Günal'ı alıp yanın böyük toyunda siz iştirak edirsiniz. Ben bir şey demek istiyorum ki Allah bana gene 10 yıl ömür versin ki kalan kardeşimin oğul uşağının toyunu imkanım kadar geçirem. Ondan sonra gol kaşınlıkta geçeceğim ben. Hamınıza çok derinden minnettarım. Sözüm çoktu. Sonra biraz sigara içval bu danışırdı, içkime mikrofon verilir. İsteyendim ki çok adamlar doluydu. Kardeşim usta, bacım onuna. Gene de ki çok uzakta olan kokumlar, dayım, hala, gözü yolda olanlar. İmkanı varsa pul bu alkülüdür. Pul bu biz kazanan şeydir. Pul bu kişinin elinde olan şeydir. Pul bu arvat kişiye bakan şey değildir. Ben istedim ki hamısı kişiler kazanan pulu ağzından atı özü kazanan öz işte de istedim ki ahır ki son ki balacamız ailekin toyunda ben iştirak ederim varımı tüker. Benim kardeşim bacım ben ölemde göz yaşlı kalmasın ki her ki bu kardeş başı üstüne yanıktı. Kalanı ben ayağa kaldıracağım. Tek atiste kalsın 11. klas. Ben eləyəcəm. Ben verirəm size Allah bana verir. Ben istedim ki Asya bizim mehribanlığımız kalsın. Azerbaycan'ımız dedi ki şehir demek koy, şehir sonra diyersen. Senin sözün çevirmeden. Ben istedim ki benimle topçu düşmansa Madına Aybek düşman olmasın. Yanındaki Müslümanlar düşman olmasın. Çünkü biz Qarabendeyiz. Ben gittim gördüm. Söz dediler şu adam ki her şey yaxşı dedi dolancı. Ama bir şey var ki garipliktir. Arada istəyirəm atamı, bacımı, kardeşimi, anamı görəm. Biz de istiyoruz ki bu şartlık günde hamısını görəm. Ben başlayayım. Ben sözüm çok.
Yani düzgün yola vereş. Bu kende bayan bana kara dedi ki ikizler benim de var. Oyunu ikizler koyunu yola vereş. Gene doyma hayatına bir işte ben ikizler yola verdim. Hamımız şirin ola. Bu hayat bir yana gelen şeydir. Bu yaşayış bir yana gelen şeydir. Bunu insan gibi yola vereş. Görende birbirimize pişman olmayalım. Çünkü biz amoğlu, kayoğlu, amoğlu, mamoğlu, kaoğlu, bajoğlu, hamımız biz bir oyun aşığıyız. Ben bunu istiyorum. Bu erkelidir. Bunu ömür boyu yiyeceğim. Ben hala danışıp ki ben diyeceğim ki ben utanmayacağım. Ondan 7 yıl, 8 yıl kavabım ben. Bir mağaza preşki alıp yanında ben istedim o preşki alıp yan. Ben geldim çalmadım ben. Bana bir yıl alıp verdi yan. İndi yine preşkanın 100 milyon alıp vermeye gücüm var. Çünkü bu pul erkeliymiş. Ben o ceddime sığdırmadım. Bilmez bana milyon alıp verirdi. Ben hakkı, vacılığı da bilirim. Tokluğu da bilirim. Tokun der acıdan işi yok der. Varın der. Yoksulun der. Hiç vaktini bilmedi. Çünkü bak çatısı göyde hamımızın şotumuzu götürür. Ne lazımdı? Benim canım var eləyəcəm. Ama qohumluğu yardan çıxarmayın. Ben söyleyeyim. Can. Daha yaxşı, sağ olun. Hoş geldin. Allah'tan arzum olur ki. Arzum olur ki. Hamdollarına göre Karadeniz'de doğacak beklersin. Yaman biz günler gerekeceksin. Diyorlar ki biz cemaat burada savunmalıyız. Azerbaycan burada Türk var. Hamd bir millettir. Her bir millet de burada. Ya sen Türk olmasın. Hayır burayla bir Türk kalmazlar elbirler. Bu yaşlı değil. Hala bir gürültü oynadan dedim. Hele olsa bütün cemaat seçilerle her kim öz sayfasından söyleyecek. Adamın ben hayvan yerine seyirde bir cemaat. Ayıptır bu. Sizde ne kadar adamlar denen adamlar var. Yaşlı ölmüşler. Sağ ol Enes Dayıcan. Bugün bacım. Maşallah.
Geldi de sustur